Madam mier ngeni kombede gen gi aw donki I COVID pandemic gi owe financial pandemic. Ma eno bi meta mera. Amira chakilo kum den pa Uganda ni. Uganda ungi ni chena lim chal mo kich. Chikachi uno kich ena ye lim den ma wano den ni. Ma chal Uganda ni. Unoko watiu mo kich ki gunia. Gunia man metwa ne ba? Ben gunia man en fertilizer ma wano alamata ye watiu kere. No en kich wate ton kwe. Iwayo. And I don't kitch I art where do teaching in no don't move what it don't iwayo. And I get a channel Uganda tea ticket. Well, carry well a woman food and more berry meeting key ministry me finance. Matia Kasaja umio mere madung paikija. Apology, ni don't come it make it and paying a channel monolui kere. And we pony signing at the piani kitiu ki gunia alamata madong bene Uganda kanka dong kijo umoroi kum gunia ni pedong yenyo bekar kake we ki chak yenyo kar ke we a bermot pu yelgi gi cerro kere wako ci nan keta jimni tikere ma wero chan me Uganda ino bi meta mera food packer chunya to 12 kanem bill money mala dirle bu kerri chieni pian keta bu wa bir ki pero en to pangi yu ka kerro chi minimum wage anili enoni nyeri sora ni alwa ni nyeri la dirle bu pangi ka bi kerri chi minimum wage pian ka an lusi la poti atie house girl papa Chris ento ki wachi minimum wage now bed killing alimi chelki piara der ento inoni okot peta mati MP ni muchar ne tiwe million bichiel ena winya da mer wel muchar pa joni wel muchar pa joni million bichiel ko magibi dona chiel magibi no kere gang nu jimu kene giton wen aya ikinwa wan ki ukot nu disparity montie large makonye pe chi ibinone la lonyo bibe la lonyo la chan obidong la chan ero ka chapa MP ni American gi joni kaw karda ki rabij ma pe go chim igi lokaliel ilo kana menti arya joni benen tale wa chiling mi e la ki pia de ko biloy wa pa MP ki di man ma megi ci pamer dox ko nutu 12 ento wera dugi i lorme minimum wage Uganda kaw ye ketu minimum wage ci wa bina la mari wini ki chotin ci way science teachers woni mere mu char wo revolutionaries ba nu ngi lo mu dogo ma terada era ngarmon mangi lo comme education maro mi otam madar lo comme education ñu ngata rombiru ngi lo comme economy chalo la dit e no mier ki ket gi kama mier gu beri ie kinyata wachi ginu wero Kenya tie ki tatiker ma pegi tiu ki dona fan ñu chana pa lu rema waxane piem gen gi keru jumon mu mier gu ti ka kamoni ni kakamu miero uberi ie inano Uganda kagu chako ketu eno ni chiwa lanya eka futi chako ketu ni ama ngeyu ngari weri o kilurem mala tem ino idonyo officer ngato moni ino no nyar enti receptionist benoti WhatsApp ipenyo kwe doge che wechi ni mommy is not around li ena ka wano kwanya ma wacha ko ketu Chris kakamu mier beriye honorable ko peta kakamu mier beriye la pote ka mier beriye atia ko mier bet kana tiye ti logo beti meya ka food wacha ko ene wangiyu ngairi ka wono ne arfan money ni ki penni what is your profession ne ame munyankole ni no loko money tie manu kitika wacha pigini en peki ne mere ni fan chi guchana wa obiti yuma be ka minimum wage beritie kidon pa mer lo wako lokani
den umier kitiker mabe pian eno dong law price control kong ki mi kong item ketni one yes consumer protection ni one council me Gulu District wati ko moko ni nyim kila chiel chilingunyu ngo chilingunyu mano council yo moko kacha no baraza tie uno cheng baraza eno wego cheng chiel kiluen cheng baraza ni piano kitimo baraza icheng chiel wego lake donginga baraza namba ana cher ka wil kwe adilang ma wa cher ka training LCs achera dilang achera no ka in la ro wa ka in la loga I wilu kila chiel menyim ichiling ali bario kimia bor eno ka in chili mai ake wo chala ane I wili ali wadek kimia chiel ento dana gang wili ali wadek kimia bijo o mia bor apeni ni logic tini ni me jo gang mate lokeni dana chalo honorable chalo Mr. Tehoni kikit network ma antikere ni kikuri lokme economic gimon ma ya beratemni dano mer financial literacy dano mer kifongi kirmeti kichene mangene joga midterm NSSF kombete bedon ko kele mono kana kamon be no mo bu por don kamo kana pian dan pengiti kichene jimi kibali wila yot pi wuro pi karama pi Easter mindset pi gina ma kuma gumni mindset tiebe na mu parish modo mangene ka gwo o honorable ko do lu wa do wa chen moro chino bi kero parish model ikin fony ma wo fonye jui pian kay mindset pirate kitu mir ke lokere widan chak tikere pirate tie wichu kana teacher no wayni men gu local town eno be affecting in way oti pian ka dong wandong ana chara wili chukairo wenke kinyara abia chata liba pa in mai te dano mir chak mo do gene ba ko mo wek dire no nyu ma waj we ko mate pian no ma inini peo bi mate chi price control in luo ma be ni consumer protection loko maputo declaration dong pa bi lore ye dano chalu gisogi dano chal RDC gi gen gitim oversight role I district meneno jimi tika ward ni ning chana pagamento ma kichwala ni tika ward ni ning LC3 councillors ti giti oversight role giti mamier ku ago tiabe way od yat ku chingi ente noni LC3 councillors nyo LC3 chairman ma ti boss pa jago councillors magi giti bosses pa jago gi woro jago magi gun wa pen nikiti nga yang gun bor la war la dit pe gun bor la ten tinene chi kape kong ben sub county leadership uyabu wangi chi pelar amma logone arati in charge of LC's operation chale consultant I parliament kai chero inul councillors kok maruma ke wan te der gi ka gudur pero ge kun pero ge ne ge mier gutio en ka dung ki cha twitter wa ki pinya ka enini Sierra Leone go kwar gen pe dong gi mer chan pagamento pe gi mer program pagamento gi bi fur gur ki kom gi bi yubu ci kulu ki kom gi bi yubu gang kwan ki kom gi chal parents gi bi timu kom gamento miel pian accountability in bi karnini ento kan divide and rule la mal level mo ke ken kidong amero wachi lok pa mero da lok gang an gara jui ka bion kan chana tu otumo mama mi kwa mi aka waja chil mo ario da ke ario ko wa mi te da ke ario no e do ke namba Andrew ka bion kanya tiro wechi loka new world order am pen ya cha wechi wi I microphone kanye inge corona bibion lwen
GMOs. No kum GMOs. GMOs are what you window karo. Awaji kanya wachi nge enini Jimati time in when is a world interest. Wa uwi namba bu ngwen corona be namba bor. Abina kwa wenga. Ma gina da hote maraja nke wa putino kidonya Africa pu donya ye. Eni kiti timu wen me weko Africa be poor. Pen Africa te lonyi tap ki fatailand ki minerals de ene. America konyo bidugu peo. UK konyo bidugu peo. Yene bi konya. In my beri kono da ti economies ni. Any new world order furu bi mete obi o kamadong robora yo bi chako teach. Fuda kamera chil en dir mai da bi bien penyu dogu ni ne chawa. Don't think at me. Robot be do chako bien ka teach. Gimiro luchano be luchan. Lu lonyo u be lu lonyo. Kadong ila cham tinni o mi de ngini I bi beri ken jo mo mago bi beri luchani. Dong la chama twal ning la cho chani. Piano ka wechuba safety pala lonya chan pala chan men kiriti politician kiriti president kiriti ngo safety pala lonya chan pala chan mamier dano nge madam mier nge ni kombete gen gi donki I covid pandemic gi owe financial pandemic ma enobi meta mera kidong Gin eni kiti timo ba gina kwan way 2006 gini titi me kombeti eni ni lwen en me Russia ni kimiti widano lake o da ko kwe kaneno Russia enu gen food giti ka chupo their 9th strategy meno da cher male kuja ana foya. Alright, ofona tek megolusi la poti nero mamege tiga wajini bime ni wany kita tiga nene Kenermot Chelli genu mo bu nyako nyige madipe so middle income status jima pol futie ma mera ketim